Hakan retorik unai wing araja apply ke sedang Marbañiang Umseiñīong kalau penlong nak jingalang nak benta banyak terjemut baru MLA Mawphlang ubah Matthew Beyond Star kurba nak benta ke jingpen bahaya ke surok hakani ke senang. Hakani ke jingalang MLA ula pentip basan ke jing siang rong ya ke surok kan sedang no lengba ke mang tyngka ke ba klur saupolak tyngka ke bawla penyo lengba ke state plan. Kadi ke surok kadon ni kalenter ke balai point nyaw kilometer bar hakani ke sengi lay don lang daw MLA berem ke Mawphlang uba Eugene Son lengdo USDO ketenat PWD uba Kenny Carson Teo kinong elam snong nolor kinong song snong bat kiwe nakaliang uba Matthew ula kerpat yaki kontraktor kiba syemi kani kakam bakin sedang no kam kloy kadang ban pensuk ya kalet kawan kinong song snong hakani kathan. Jadi estimate ada part ada tigi penai kut senam jung wapo a tiga yo sanction take shwaka election jung wapo lai di kawan no model code of conduct klaim yo hot tender di hadin to kita berjingja masuk yang te kadile ke MCC ke extend up to the month of May. Dah benai June ki hot tender in surok dekat kungi tender lapia in surok itu around apung kontraktor menteri ini akan mentah. Di kadi surok mentah hari area kadang total live point nyo kilometer. Kaba kentup Henry Teli Giling Road. Wah, kumbai nak patai GE yang apa pun di surok mensyua, kita kila ahi GE keberem. Di natrai batam biasa senang dengan patai pi take patai igi ketai giling surok. Ini mesufu conditional kaliang mal. Di nan subatai pi ke total length di 3.7 km yang di scheme but ke sanction amount today 1.4 crores 1.40 crores amot silak crores sapula nak tu kita ki office contingencies ka work component today tam klur life saulang ka bami hagador life unreal lak nyobusan kejar kilometer ti kum kai ngayo snow nagirang ma ne bongi na yang kai ni apa ginawan baru ayo semua kadon ga jing ya suku baklane ga jing mamsai hakawe de terkom menteri ni surok kibun girang pa ki ongma ki kwa man siang thamai be nur natrai mereka kum ga estimate provision professional ga estimate ki jaka benon kam man siang mauria thamai nur natrai kadai tang hapo ka 100% karong pat ni siang bro shilter tekum ta ki jaka ka rong mun chua ka baren ko badang ne moria dang ne hangtung ile tangga resurfacing make a scheme rule hai ka rehabilitation of damaged pavement kamde ka upgradation kamde ka reconstruction kadi tangka rehabilitation di hakane ka scheme ki dan ru ki muri kuma ki contractor jinglas train uta lightly ki muri ki dan ki muri buat dia jan bayar jan drawing meni presbyterian tu glass dan train kadon boy ko bamina dirro bat ko shati shatha di gitu mentang ikam aya cha te kadau wani ikam kasdang man ya ruba ko wakada kibun contractor gi or ki benai liur benai Julai e benang jur slot te kami ha menteri kam te mentang ba sedang rang menteri la iski kidangwan di ni nang le department in syangkat bala ba ko mga batay fi estimate mentang datang lai pun real la nyuksan hajar kilometer ni benar roads da fi kwa utmai ke surok da filat adu metal adu aron standard cost kadai 50 to 60 lakhs per kilometer dengan estimate jungi kalau dunal pala katsala mau within this restricted amount ro ini jingmam pisai baret ro ni kat bala man IAP ke surok gobiang punya sok kalet kawan tingini budin ro bagi kontraktor ini terima ha pernah tepat di Shillong ada filap bagi kontraktor ki materi torti straight manda wan num artotin wan phone yang ani bos ya bande pechne ma plate bi ka kam jungi ka bon ni ma wan chokne man kasni bro sisni ni risni ke ba ngi sa jingin mau ba ka kam hari resnong kanya chacha tinga kerpat ro ye we na pi konduktor priyo ini kam officer bah punya sedang dok haploi nang ba kajing ang nut jeng pa jong jong ki ni than kinom ya ap yang tak surok ke babah nang ba kan sok kaya yang ke jong ki khamtam lele ki bayan ki jak musyong kali mun pher thane henry bayan ki jak bapli
bunyak sa kajin tudru dia suharu habi shna surok hnu fitre hikam kiba la ya phi subha penyetre khamha khnang ba penembut nam ya ketre jing phi tinga kerpat ru i nolong lam snow hani than bedon ni lai dong subha panya rablem ai lem jing sam jong phi ya gini betul jungi khnang ba kena menteri kendom don kendom wet kawa kebi kuwa menteri khnang ba kena pendep khapor babiang lai pun snem ku ong menne lai snem la ya ut jing do ni surok enre jing treji tom jaki nomi khmat umun shwa do i padang sisun bakwa dor play nang ta si baba yi ji nu kum ju ngane jing anu jaki pai ba sesno hoi ka sarkar hi ke persang bat penbit pendiang you way to way sesno jong stir ki bro way ngai la ding la ya sudong ko sisdi tahun hi kisnong kibedang lihat kejap kipadon surok idangnya persang hi balik sarkar pan ai shushu kisamshun kam tam silong kendong kibun hisya surok dah khndo polio nong hi banlet te suzna bagani song jong phi pade yo ta ban pin klan biang maha biang surok jong phi te nanesh khamat Meghalaya jungaru inya persang ba onyo surok shushu ini than yo phi ru hami bagi ong ba yujin menne ku ma kure ang teru kadi surok las niu ha namar ba hapsor ki surok kim ha kamtam le kumno surok sino kondong kim ha ba hapsor na kim ha ni sarkaru kaya persang wa kasim na kalun aferu kenang bar besuk ye ki pai ba